Alon pen carbing long along the National Press Day Catalan. Asamang kangpi along pharmacy registration kavialam ki dobom lang. Di puru Samson Singh ti member prak along dharna ke padopon. Cardom kad news na birda thandang nili thari chisong tera non birda ang tonpen arjuita. Indian angkang kapre along realong National Press Day Catalan pona sonsi phaikoni ni phaikret rock arni carbing nong along ta National Press Day talon dun. Challenges before media person pot hipi alam pen phaikoni ni phaikret rock arni carbing nong along ta National Press Day talon dun. Dipu Farmer Growth Center Auditorium Hall along Kepado National Press Day Catalan amay along baithalang su LA Constituency MLA Mansing Rongpi media long perangke atum ke claim ke nama kisunga pothak ningje dampen media long swarlu atum kachirap dun non anta phan crate roxy wetlang pusi ningje. Of all reporters and media persons are women. That means male dominance over here is very large, 83%. Dipu Press Club amay pu borsing rong parpen kachari pon National Press Day amay along birta chala ke pangrom abang pubang pia tumapan hampang apan akimia birta si rata long pali nangji pusi ningje. More than internet, itu protidine daily manhol usorloi gol pai. More than internet, orthat ইয়াৰ পৰা আমি গম পাব পাৰো যে ইয়াৰ পৰা আমি জানিব পাৰো যে নিউজ পেপাৰৰ বা প্ৰিন্ট মিডিয়াৰ যিটো ইম্পৰ্টেন্স যিটো গুৰুত্ব সেইটো এতিয়াও আছে আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব। Adon to Aluhi Carbing Autonomous Council Pachithang Saikam I am immersing tisu ningje. Ami press release this dibo bisarilo cycle di motorcycle di jabolugia hai kintu now to very easy this information technology infotech age ite to ek ghonta de sob news boy pai very fast and we have to work very hard also. And now we have many papers. It a man paper nice. She sabe koribo nware. Chupha Luhi Dipu Government College Athanbang Atul Kalita Lapen Perangki Sanju Bora Atum Penta Perangkia Putak Ethithini Ningje. Electronic media eta popular bhag eta hoise je social networking system jitu এই social networking system ot etia amar dekasam besi involve hoy Pachithang Saikam Saipu Utpal Dimasa Penta National Press Day Catalan Nangkok Lamthe Ningje. মই বিশেষকৈ ক'ব নোৱাৰিম তথাপিও এটা আৰ্থিক সামাজিক সাংবাদিকসকলৰ এটা চ্যালেঞ্জেস আছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও নিজৰ সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা যিখিনি আছে Halapu District Press Club of Karbi Anglong Penta Ason Sonajai Mek Dingpen National Press Day Talondun. Assam angkang pilong kidamtang Arni Assam Pharmacy Council Registration Kavialamki Piniarni Anta Atumon Jabom Lang. Lesson si Karbing Long ta Assam Pharmacy Council Registration Kavi Mate Adon Repen Kangpua Pharmacy Kidoalam kidamtang Arni Penta Birta along Bithe Paklangpon Bomlo. Kat news sa perangki pen phaikoni ni phai crate rock arni dipurong supi angkang pi pregjam pharmacy along Assam Pharmacy Council Registration choklim pen doma vima pu karjuda mahut manta pharmacy lapen drugs house atum pen klar dagalam chethanun thek wangwe excellent na to hukun na kuno fake pharmacy bostu to fake kun kenega cholobo non hejong hampang song atum pen aron re pharmacy kulat along kahomri damahut kat news sa perangki pen ta birta ke nunja phan homri dunlo lasojok arpu ke do saipo tumpen kat news atuma phan ningkang samse alam perangki tumpen birta nang pale lasinon lasona saipo tumlake aronre pen kangpo pharmacy atuma phan ke kroidun lapen kerai komdun thurong mapusi cherok to garada tumpen karju padopon
Dipurong supi Rustem Sonsing ti Memorial Park along Phaikoni ni Phaikrei Trok Arni Songner kebatum pen dharna kangni Phaikoni ni Phaikrei Trok Arni Rustem Sonsing ti Memorial Park along Aisa UYU CCFC KETA YEEC KEKISS RYE lapen KSYE pietumpen chepatrupi ponsi dharna kepadupon alang litumban dharna kepadupon iya theke Central Government pen NSCN IM asongatumang bong Greater Nagalim aputhak lamdon kachitok BJP asongatumpen 244E aputhak kepangkre lapen close it BLTA Court 2003 aputhak si kachesong asai angdeng padupon song mereka finansi dialog right sama kini tuhan ang baik main after 2016 28 September ni kan itu Union Home Isal harap ini asal kan itu enam bidang asal reminder memorandum da through this sihil aparman ke panau ki ay bante la sihil ko song ada sarkar abhan England lo सरकार लो वासिबा सरकार लो सरकार बनके आने तुम जिसम पेंसी पूरा पेलो लागी अब दो वे कर दो हमारा ini Adjalo termas kanse atau proses dalam lapan depan negara ini special session angke kanse dalam resolution cepat ada lingkup di dalam Adjalo akan 2005 awal sebelum Adjalo termas kanse masalah termas kanse jelaskan lipat ini masih delegation kita back high council apa nama proses apa proses so ada kemudian sarkar Adjalo termas council Adjalo termas council berbuka so dia kasih itu ada Phaikoni ni Phaikrei po arni anar porpai isia porpen number 4 Socheng constituency arlo rumpo hiti ahemalong radapan asonsona kenang sot ahormu keron pon asai kedeng Labangso Sailong Socheng constituency VDC chairman Roman Pator VDC Klembang Pujoy Singh Tiswal Tumpen RD Pidunsi Indian Red Cross Society Garbianglong Aropen Klembang Pujiraj Pangcho Ananda Bay Arun Terang Roton Ingti Lapen Ram Singh Terang Atumke Klem Kidam Kachipat Duk Ponsi Rumpu Hawar Arada Pan Kasu Harlung Pekar Om Chitim Alan Lapen Ogarlok Kiswa Dawai Lapen Kinangso da Hormu Hai Hui Ron Ponsi Labangso Saimo Mesen Pen Pachun Ponlo Kat News sa Perangki Robin Bepen Nangke Palia Birta Pini Kat News 7 abirta bang kelapan si Kangton Poniglo lagi bom tak Kat News channel domi thak me kurang tu